Clear tu le ngai thatu te in zawain chi bai vekule kumsang ni somni per World Cup po amor anbok fel teu to khop mai ron lar thar po antama mase Manchester City player Erling Haaland hianin alar zwal pui ber ati lau thei lau a World Cup khel vai khat na ani ve thawa mase boruak angam em a che chahle bok anram tlafel to mase World Cup en tu mi pui ta tilim tu berle tinui nem tu ber chu Erling Haaland hi ani nge yang ama Holland ngei po hianin a clip an edit noi za thlak tak tak tele meme an siam sak sang te po a hlim pui viau boka aba samsei nyang mai te hi achak em na thuruk te polo ni ve mai theya asam chon het tak mai atlan zong a han in then nel to hi chuanin a pet gol le nge chin Erling Haaland hi a mel le apumra en top chuanin a upat ve to mel viau maya ma se ala upawaklo kumsang ni July ni somni pakhata apianga England apianga ni apa po hi footballer ni ve chin thawani atlang walai chuan Leeds United a khel chin mase Norwegian footballer ani Norwegian footballer fapa ani bokka apa achhun bokanyang chu ani po professional footballer chatak aron ni chho theni Holland hi England apianga ni awangin British passport anei thlapa England player ni ve theireng ani World Cup po hianin Jude Bellingham, Rashford, Harry Kane ti te hau nena aramta na fe chuak theireng an ni mase Holland chuanin Norway ta na khel a thlang zo kani achan chu England ta piang ma se a seilen naram ani tlat lava kumthum mi ani in Norway anu le pa te chuanin an pem puyani apa Alfin Holland hi Norway ya piang le selian mani se Leeds United ta na a khel chung zongin England ta anu puinen an omduna Holland po England ta apian pha tani football boy puina sa tui puina sa chung ko achanga selian ani boka Holland po in no pang mai ni lai chang to in khel atui chawa apa lani se Premier League le Norway national team lama ton shot nei chatak alo ni ve bok nen afapa chu professional footballer ani theinan kong engkima apuya aton shot chatak tak te mangin afapa chu a train chawani ber Holland hi kumngami lekania chang to in ball chhai konga no pangdang te aya adang lambik na mu thei khopina oma net chunga goal ped lu chat chat chu kumngami ani lai chang to a thiam thil ve reng emoti mai turani Brian FK ta na khel chawin kumsang ni som panga changa kumsang ni som paruk chung lek po khan match som palia goal som paria zet akhung theya finisher chatak mai ni ti chu hairuala ni law senior player te hau po in khovel deng chuak khat thei khopa footballer tha ala ni don ti an muthiam ngalani kumsang ni som paruka Moldev ke transfer ni Manchester United striker Louis Oleganer noya a khela heti level hianin Holland chu teenager mai ala ni a theina tele a thiam thil te chu ala mang chuak tak tak thiam lo wat di goal chu khung thei viau ma se ama a theina chatak tak te chu ala mang chuak zo lo hle an ti Oleganer noya a in khel nu hianin kong tam taka ma a sona speed lama te defender ho ma chon konga te kong tam taka ma a son pha ani an ti bokani kumsang ni som pakwa Erling Haaland chuanin Red Bull Salzburg azuma heta chang hianin Europe lama alar chawa a chevel thlir nom ti an tam chho tel tela footballer lar tak ti soi tur chu ala ni chia lo mase star player ani thuai don ti chu tu po in an chethiam ti chuan le kumsang ni som ni aron in her chuaka Holland chu Dortmund da transfer ani Dortmund da a debut match hi European football chanchin a shat reng tlak atling Dortmund ta na a khel masak ber hianin bench achanga lutin minute som nga paruk na aron luta hat-trick aron siam ngal ringot maya ala assist tel zui boka hemi match hi la shereng la thei ngil theilo la mi thalet thei in omani chuanin Dortmund player later roll thar mai Erling Haaland chat puizia kha in la shat vereng hlom karing debut match a hat-trick siam thei hi chu an tam lo mai theni Dortmund ta na in lan voi ni na po goal ni lai akhung le ngala hat-trick asiam non le teu hle bokani Dortmund club tan hianin minute som nga paruk a khel chungin goal nga athun der bokani chuta chang chuanin alar chuak chawa media lamin an nga event ron luaya ama la ading mai po munom tham khopa palian alo ni bok nen shat a all big boka Dortmund fans ti phur tu ber aron ni chawa larpo aron lar chau tareng bokani Dortmund a chuanin Jude Bellingham le Jadon Sancho te nen an khel hawa an munom chin hle
Tichuan le kumsang ni somni pahnia Manchester City lamin an leve thunga July ni khat kumsang ni somni pahnia azoma striker larle Denver Paul aron ni chho ta zelani Manchester City tana a khel tir lam match soma goal som palizet akhunga a manager po atilom chin viau kumsang ni somni panga a Manchester City tana khel zel ala duwa wangin contract ariniwa kumsang ni somthum pali thlenga Manchester City tana khel tur angin contract sign fel ani to bokani national team lama po ache cha em ringa soito angin England ta piang ni ma se ama nge hian Norway ram tana khel athlang zo kani Rau puide upakhat chu kumsang ni som pakwa FIFA Under 20 World Cup a Honduras an ma chon chumin Holland chuan in goal kwa lai athuna 12-0 in Norway chu an chakani goal alu nem khop maya match khata goal thum khung po a hardon te reng nen Holland chuan in a haute te in goal kwa loi athuna ni a palian boka atan chuan goal thum lek chu a hau tham riau te poni ma la le tin World Cup a hian in Norway hi antel phangai me ulova Mase Holland national team aron tel chho nuwa kumsum ni pariat chung zet nuwa World Cup a khel phauzinga Norway ram chu aron tel thar vele tani Holland a chet chatzar anzo ati lo thei lova sang tak an thlenga mase kan sha cheu to angkanin semi final a lut phalo chia chi in an tlatani kha Norway hi World Cup a anin lan tlem hle a voili chau an la in lan thei in lan phalo rama an tel jing zo kani kumsang kha zakwa somthum pariata avai khatnan World Cup anin lana kumsang kha zakwa somkwa palia in lan le in kumsang kha zakwa somkwa pariata anin lan le a chuta chang chuanin World Cup khel phazinga antel lo char chara Holland an national team azom nu kumsang ni somni pani World Cup a po khanin an khel phachuang lo Holland ngay po in video ti aron siyama a teammate te a training pui chinten World Cup antel san veksi a ama chawa a practice tlut chin lai noi zathak ang zongin video aron siamani kha Holland hi chu a palian viau na a alom om ve shimani thin chat mel viau si hianin fiam thu hi adu mel viau na deuh dewan trol na po engatan wak ma angai lawani mela ma se mishing ve tho ani a tu te po in do thei chin tok chu an nei veke ole a bialnu ne na aning kar chung chang hi soi ve thongila Holland na bialnu hi a ming chu Isabel Johansson ani a mitam tak thil sha chiang si lova ngai dan au pui chiam thin te ho soi dan chuan a bialnu hian alar wang bakin adu lo a poisa bak adu lo an ti thin Holland la alo mel chaviao box si lo nen a bialnu la alo chelo pa ngai ve riao box si a mei che chelo pa ngai ve takin mi pamel chalem lo an ngai zon hi chuanin a money play anyang alar wang anyang ai pa hi hausa nyang chu ti te hi mi thlir dan ani ngal pang zela gold digger le lar khel te hi chu an om tak tak thova ma se mi zong zong hi anin ang vek big lo ti hi kan pom tla na hun to viao Holland lar ma dai to club liana a khel ma a hausak ma Kovelin Erling Haaland kan shat lar ma India rama po state kil khor tak Mizoram a cheng te po ina Holland kan shat ma dai to hianin Isabel Johansson hianin Holland hi alo du to a alo ral khat star ve chinani a mei cha zokin adu masa a chuti level chuan no pang mai an lani thung Southwestern Norway ya kho khata selian veve an ni a ante line soccer team in anga an khel veve a mei che team mi pa team an khel chin Johansson po hi mei chia mani se in khel nuam ti em chin ani a soccer team a po tel ve chin ani a team in ang na chu hanin mu fu chang te an nei ve china Isabel Johansson chuan in Holland chu cool alo ti ru chin hle mase Isabel Johansson chuan in Holland chu adu ti alan chwa ti ngai lem lo Haaland la angoi choi chi rual pol vak ngai lo ngoi renga om chi alo ni ve bok nen Isabel Johansson chuan in apo masalok ngam bik lo te poni ma na le mase Isabel chuan in Haaland chu avei thlongang te poniang za po don zo to lovin social media kal tlangin Haaland chu ava be masa top maya Haaland ngei po in interview na asoi reng kha Isabel zokin chet alam masa ati kha Isabel chuan in Holland chu be masa in alwang liam masa zoka achangtlat maya mase Holland ero in alo du len ngal big chuang lo mi panart anti ang chi kha ani anti tin bialnu lam hi angai sak lo hle a mei chia lam shim angai sak lova football top kha ri ru lwa tu le a boy pui kha ani tlat mai ni mase in be chho ve bek bewin Isabel chu abel chang ve tel tela
mei chelam reng reng ngai sak ngai lo mi pathin lung me upo ti tuiral thei khopa mei chedu om je thatak nei rin tlak tak bel chian dol tak ania wangin Haaland po in Isabel chu adu chhowe ta tak taka Isabel Johansson chu luang liam masajok ma se a ayana sale thuk zokin Haaland chu aluang liam chhota ti la kan sei swal lawang Isabel izuna chuanin Haaland chu a uai satlia poni to mai lo a in then nel nel to mai ni chuti khop chuanin Haaland po in Isabel chu a hlim puya bialnu nei ngai lo ani bok nen a bialnu chuanin anun ati hlim zual nge mai an pahnih hianin kumsang hi somni pakhata changin official takin anin date ma hianin indu ton tho si in anin bede ureng bok kumsang hi somni palia fa an neya fa pa an neya an la in nei lo thuk ma se in nei hi an hlat vak to lo hmelani Haaland hi apon lamlan dana wanga trol tu hi an tam em anu isa siam na na mang po an tam mase Isabel chuanin a mel chatlo lama kher lem lawa mi padik tak mi zia tur om tak aneya wang zokin adua alwang liam zokani Haaland po in kabrok lai le ka glow up ma chang to akalandan ang le kanina ang anga min pom tu mai chia hian ka hlo tlin nuwa dwa tak le chata ka treat hi aphu hlia hliani chuti kherlo ma se aril ru te chona ti ve emang abial nu aza thiam dana te adwa thiam dana te abial nu ta na gentleman dik tak anga akhosak chin dana te abial nu tan po a thamon pui om tak mi pa ani dana te han achiang rengani ole thirtu te tu chumatan chan khati songkha ni pot mai se Erling Haaland chungchang a hian soitura tam khop mai tin soita ang khanin world cup at la fel to ma se a world cup n2 thirtu te ama shim la sha chiang ngai lem lo te po in an hlimpui ber kha ani ve tat maya tin world cup 2026 achanga du tu anga tharzia te ringota changpo hianin ama hi mi nan hlimpui ni ti kha sia tani ale thirtu te khati zong khani se video karon post le tur milong ai chan sak donya